Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Aba Astaf di mainan balon teman-teman. Mas Ardan warna apa nih Mas Ardan? Hijau. Nih kalau Ahlam warna apa Ahlam? Biru. Aba warna merah. Oh, kalau dijumlahin balonnya berarti ada berapa tuh? Tiga. Ada berapa, Mbak? Ada berapa? Semuanya tiga. Ya. Warna apa aja? Warna biru, hijau, sama merah. Ayo kita nyanyi lagu balon yuk. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan bagus balon itu kau, hatiku sangat kacau, balonku hatiku sangat kacau, ku pegang erat. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Green, warna hijau. Sekarang nyanyi warna blue atau biru. Yuk kita nyanyi warna blue yuk teman-teman. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Blue. Ngambilnya bukan kayak gitu. Wah, nemu balon nih teman-teman. Tos. Agak ada 3. 1.